Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sashi sen pat ki samna Khasi Jaiñtia bat Garo. Kim shimla pao kerteng ha Civil Services Examination pada penlong de Union Public Services Commission ya ka baka result la penbena minta ka sengi ka arpulai trik ujemang. Civil Services Examination kadai ni ka benta banjit ikiban long ki IAS, IFS, IPS but Central Services Group A but Group B. Hagani ke Eksamin kila dan hadu khandai spa alai pulai ngut ki samla Kiba ke UPSC kala ibit ban pa sa kasorkar pedeng ban tungkam yaki. Nakini ki khandai spa alai pulai ngut lai spa asapu sangut kidai ki general khandai pu khandai ngut kidai ki EWS R spa andre pulai ngut kidai ki OBC Shis spa asan pu sangut kidai ki schedule caste but hanyo pu arngut kidai ki schedule tribe. Nagabenta ka IAS kidan hado shis spa prapotli ki kam ki balaj. IFS laipu pratali, IPS arspatali, Central Services Group A South Spa hanyopu laitali, but Group B Shispa laipu waitali. Kabalawan ng kong hagani ke Eksamin jong snem arajar arpu ar, kadai ke Ishita Kishore arpu hunyo snem karata na Greater Noida ha Uttar Pradesh. Habalapet benya yagani ke result, amshim lalap watang iwairu isamla kintay ni shenrang kibadai ki Khasi, lani Jaiñtia, lani ki Garo. Henry kila don pat ki samla ni ki wai pat ki jaj benreo kumna Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Sikkim, Manipur kibala pao kerteng hagani ke result. Kabakat do na pedeng ki jaj benreo Khasi Jaiñtia kabala pendap bat pas ke Civil Services Examination kadika kong isa wanda lalu hausnam arajar khatar. Hausnam balala Uwe samla wasyong basa ha jail road shalong yaw balatip kerteng kumu angkur das ulayo ya kekerdan ka basan puar hagani ke Eksamin kabalong ka way ni ki Eksamin ka bajwat tam banyakun ha India.